大家好，我叫冯海伦，来自新疆艺术学院高2的学生。那么也感谢我们新疆达人秀的导演组这一次给我的上舞台的机会。那么这次给大家带来的节目呢，与上次大有反差。那么到时候我们舞台上不见不散。哎，assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadağalarınız yaxşı mı? 介绍自己。大家好，我是冯海伦，来自新疆艺术学院。İsmi adın mı? Men adım Dövlet, bu bolsa Kurmanbek. Qayerden keldin? Kırgızistan. Kırgızistan'dan. Mana bu mayillerimiz bizdeki İpek Yolu talon sahnimizde öz talantını namayan qilish uchun İpek Yolu talon sahnimiz keldi. Mana bu mayilimiz bo'lsa Şinjan Sanat Institutining o'quvchisi. U oldingi martada bizga Michael Jacksonning usulini o'ynab bergan. Siz deylashingiz mi? 表情模仿。Chiroyli ifodalarini, obrazlarni yaratish bir xil mahorat talab kelibdi. Sizlar qanday numar olib keldinglar? Biz gruppamızın adı Exclusive. Biz özgöçe robot beyin atlayacağız. Harikalar. Mana bu Qirg'izistonda kelgan mayillarimiz mi? O'zgacha zamonaviy usul. Yana kelib badalni har xil shakllarni o'zgartirib o'ynash usuli olib kelibdi. Qani unda bo'lsa g'alaba omad yor bo'lsin. Urra! Səbiylə marketinzdeki qolaylıq ügürlə mahirlarga omad tilaydi. 大家好，我叫冯海伦，来自新疆艺术学院播音系。下面我为大家带来的是表情模仿和舞蹈串烧，谢谢。Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Barikallah, mana bu mahirimiz nihoyat yaxshi. Martin namoyon qildi. Endi keyingi mahirlarimizni diqqatimizni ag'diraydi. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Men adım Safarboy O'dayotbek. Men Qirg'izistondan keldim. Özgöçe tanıtımı daha başkaça kılıp küçükten.
markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Biz Qirg'izistondan keldik. Bir Ekoz'un Gruppaus eksklyuziv bir to'bi. Biz sizlarga o'zgacha talant olib kelganmiz. Ruxsat bersangizlar, qabul olib qo'yingizlar. Ruxsat. I've looked around the country and I've seen it. Barikallah. Mana balıkçı ustazlarımız bu mahirlerimiz qanday bağlanıp birdi. Diqqatimiz balıkçı ustazlar bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar, yuqorida biz bu ishga guruhdagi mahirlarimizdan alayda maharatidan huzurlandik, bahirlandik. Xo'sh, baholg'uchi ustozlar, sizlarchi bu ishga guruhdagi mahirlarimizdan maharati, bugungi ifodasi qandayroq bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Birinchi guruhdagi bu mahir bu bir yangilik bir nomerdan bir deb kelibdi. Bizdinki tomoshabinlarimizda, bo'lib bu mahirlarimizda bizning talant sahnimizga bir xato qarash bor-ku. Cho'qim tashaqadigan, eliq tom simni igadigan. Uningdan keyin shu yana nima ish qildigan? Qing'roq pichoq. Ha, qing'roq pichoqning tabi desaydigan, otga kiradigan narsalar bu talant sahnasiga kirdi deb o'ylab qopti. Amaliyotda bizning talant sahnasi programmamizning hech qanday cheklimasi yo'q. Mayli shu odamda bizning shu programma qatnashmoqchi bo'lgan odamda mayli qaysi jihatda talant bo'lsa, mahorat bo'lsa, bizning ishimiz ochiq.
Bugün bana Mahir'ninki iki nakışçının nakışını bizge özündeki çırayı bilen ifadalap verdi. Bunun özün bir talant. Ona ağız şeklini keltirmişler kımmak masan emez. Hiç olmasa tutab kolay degen tamaşalarını oğutup koşuk olsun faydası oldu çok. Onun için çet şunda çıraylık bazının keşlerini çıkırıp kalmışlar. Bu bir yanılık oldu. Hazır bizden şu mikrobiluk deyimiz, ünlü deyimiz. Bazı bizden şu yaş ballarımız, kızlarımız, yigitlerimiz, küçük ballar mana müştan nesli bilen kızıkçılık kılıp özlerini koңlaşıp kılıvatıdı. Bu bir tür hesapta. Bize talan sensik düşüdü. Abdülkerim bombaydı o sen çıkıp gitti davet ediniz mi? Hem de maaşı ayır kelsek bunu ötkende özü yalğız çıktı mı? Şıkırıp yalğız mı? Şunda yaxşı oynap bergen bu. Şu bedellerini anda oynatış asan emez şu. Ben bayatına rastgele işermedim bununki şey bağırı, jürek, öpke degендek narsalar bağım yok mu da ben gumanlanıp kaldım. Ya Batem, uyku kopup geldi dedim. Sen zasipez olmagandaki kim otur ha? Bu işkelenin masası şunçilik yaxşı oldu. Kırgızistan'dan geldi ha? Sen Kırgız mı? Sen Kırgız mı? Ha. Ha. Kırgızistan devletinin Oş şahridan. Oş şahridan kelip Kırgız, milleti Kırgız. Yaxşı oldu. Bu işkelenin martı şunda yardı. Ben her işkelenin birden böyle taşıldım. Rahmet.你什么组？回所。有没有头发？自己有头发吧？那对你这样多好看些。你看长得多帅！刚才我看不出来你到底是男的女的就。哦，你是男的啊？今天表演的确实挺好的，模仿就是弄得挺好的。Sizlarning bugun o'ynagan numaralarga alomat yaxshi bo'lib ketdi. Shunda ikkinglar bo'pma bek mos keldinglar. Menga bek yordi. Men ikkilangning numar beray. Rahmat. Moslashib hamisi bo'lmaydi. Moslashib hamisi bu cho'qimla yaxshi bo'lmas ekan. Moslashib ado yolg'iz chiqibdi. Yana yolg'iz chiqqan bo'lsang cho'qimla yana bo'lmay qoldi. Men ikkinglar chiqqaningizga shunda o'mna bo'pti. Dövlətbek. Ha. Senin gayretinga ötken qıtım səbiylər İpək Yol talant səhnəsiga kelib, bu səhnəni yaxşı görüb, bu qıtım yeni qaytadan kallıqqa turub, bir dostun bilan birga kəlginingdən intayın xursand bolduq. Onun üstüge kiyimingni selib, sen bədenin arqılıq tilingni bədeninga ötkəb, hər bir ügüləri bilan gəq qılıb, buyanki bu sorunda hər qandaq bir tamaşbinni bir bədii estetik duyğuga başlap kirdim. Xoş bolduq. Bu balımız mı şundaq yaxşı bir yenilik bilen səhnəyə çıxdı. Nurgun adam özünün çırayının sətlişib getişini, bir aram bo'lib ketishini o'ylaydi. Şuna mandaq tobadək çaşlarını hərgiz beşiq kiyib almaydı. Lekin bu qo'rqmadi. Bu yaxşı kelgüsdə xili yaxşı aktyor bulduğa oxşaydı. Bu şundaq tirissa xarakter yaratıb özüge tip. Çünki səhnədə ən yaman yerini çıxıra aldı da bu. Lekin bunun da jürək var ekan. Lekin bu talant səhnəsi, bunun bu türümü intayın yaxşı ekan. Lekin mən ikkindən birini tanlash to'g'ri kelsa, mən Dövlətbekni tanladım. Buni bu qatam mən uchratib turdim. Rahmat. Dövlətbek Qırğızstandan kelgan mayirimiz. Bugun sen yaxshi bir amra bilan harakatni nihoyat chiroyli birlashtiribsizlar. Anonkin bu harakat birlashtirish bilan birga bununla bir vaqalik var. Şu az mezmun var bunun da seninki. Bunun da demekçi olan bir söz var da kıvatkan. Ananken sen muşu Nurgun hazır dünya yüzde muşu maşina adamla oynavatkan, muşun işpadlavatkan Nurgun artistler var. Bunun içinde bu Dövlətbek'nin alaydaki fevklat bunun da kusak kısmında. Hem de ben seninki bu Dövlətbek'nin fevkalade bunun keyni mürü bilen fevkalade bunun bir alaylığı varken bununki.
Belki bu aşı mürü bilen nurgun yine yeni bir numara yapıp çıkışalış mümkün. Bakıttımda sen aş kursakның en yakşı aşa alaylıkını sen cari kıldırdın. Sen keyin kıtım kegaftada aş alaylıkını epkilişini ümit kılıman. Çünkü hem de senin de bu bedendeki yumuşaklık hareketindeki bu fevkalade bir talant bu senindeki şu yaxşı ben sizlerge bir numara verime. Rahmet. Bizdenki sene şeyindeki kelgen boyun işininki o işi şeyindeki. Bu mayırımı yüzüge düşüdüğün yüzünün bir alaylığını ispatlıydıgan yaxşı bir numarını hep kepti. Absus hem de bugün bu mayırımız bilen birge katlaşkan buna bu devletme Kırgızistan'a kelgen mayırlarınki kaylık kılış kişi anınlıkını ispatlış kişi alaylık boğalık için ben bu mayırımızga numara veremedim. Rahmet. Yuqorida baholg'uchi ustozlarniki qimmatli taklif fikr berishi asosida bu guruhdagi mahirlarimiz bo'lsa 4 biletga erishib, keyingi bosqichga tamoman o'tib ketdinglar. Sizlarni tabriklayman, muborak bo'lsin. Bu guruhdagi mahirimiz bo'lsa 2 biletga erishdi. Hech qisi yo'q, mayuslanmang. Sizda hozirgi o'xshash mana shu kasbga, shu alayligingizga o'xshashlar qiziqish yana davomli bo'ldi ekan. Siz cho'qim bundan keyingi sahnalarda cho'qim bir talant egisi bo'lib qolishingiz mumkin, yana davomlashtirishing. Sizga yana bunday bir fursat bor. U bo'lsa-mu, programma guruhidagi rejissyorlarning qaytadan o'ylashib ko'rishi, shunaqla televizor ekrani oldidagi ko'rmanlarimizning bilet tashlash orqali yana siz bu programmamizga qaytib kelishingiz mumkin. Bo'ldi, unday bo'lsa, qani, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 你好。你好。Sizlarning bizning Ipak yo'l talant sahnimizning ikkinchi bosqichiga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Yuqorida biz sizlarning sahnadagi alayda mahoratlarni ko'rdik, shunaqo. Shu sahnada mahoratni ko'rsatib bo'lgandan keyin baholovchilarning 4 biletiga erishdinglar. O'zinglarning bugungi shu mahoratlarga o'zinglar qanday baho berirsizlar? O'zingizga yaxshi baho berdik deb o'ylayman. Kelajatdan konkursdagi yaxshi biylarni olib kelasiz deb o'ylayman. 我觉得把我这个表情模仿和舞蹈串烧，然后我觉得带给大家，带给评委老师，我觉得已经很开心了。Bo'ldi, rahmat sizlarga. Unda bo'lsa 3-chi bosqichda ko'rishgacha omon bo'linglar. Ishlaringizga utuq va barakatlarni tilaymiz. Rahmat, utuqlik bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum Jamol aka. Qanday aka? Salomatmi? Omonmi? Qanday? Yurt tuqqala omonmi aka? Ni hao. Ni hao. Xoyingni davomı. Sulu tarin shularmi? Mana Jamol Dehqon akamiz Qozog'iston diyaridan oldingi bosqichda bizga shundoq yaxshi mahoratlari bilan bog'liq ustozlarimiz va tomoshabinlarimizni qizg'in olqishga erishgan. Mana bu Jonghong bizningki Jungoninki Shandong o'lkasidan bu mahirimiz mi nəhayət özgüçe bir maharetlerini var. Bulduğunda sizlərə Ahmet utuq tilaymiz. Utuqa məsələyə yer olsun. Səbiylə markasındakı qolaylık ülgürlər mahirlarga omad tilaydi. 大家好，四位评委老师好，在座的观众朋友们好，我来自山东，非常感谢这次又有机会能站在舞台上为在座好朋友展示我的功夫。第一个节目为在座好朋友带来醉拳，第二个节目为在座好朋友带来铁布衫。音乐可以开始了，谢谢。
情在天，谁能与我争锋？武林风起，自当集团相合。仗剑八万里，横隔天地间，峡谷傲群英，江湖任我行。绝世有神功，忠义写胸中，浩荡英雄气，叱咤武林风。谁能与我争锋？劲风在手，谁能一剑屠龙？冲远出路，方显英雄本色。武林风起，自当集团相合。仗剑八万里，横隔天地间，峡谷傲群英，江湖任我行。绝世有神功，忠义写胸中。好了，三把心里无所能把，我扛着气功吧，浩荡英雄气，叱咤武林风。豪情在天，谁能与我争锋？劲风在手，谁能一剑屠龙？冲远出路，方显英雄本色。武林风起，自当集团相合。Xo'sh, ana keyingi mayirimizga hammamiz birlikda diqqatimiz og'diraylik. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Қазақстан елінен келіп отырмын, Алматы қаласынан. Атым Жамали Диханұлы. Екінші рет осы жолғы сайысқа мынау жекпе-жек өнерінің бір шағын эпизодтарын көрсеткелі келіп отырмын. Қарсы алыңыздар маса, қол соғып отырыңыздар. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштамын. Әмәді саулықта кездесейік. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге, қолдаңыздар мені, қуаттаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің өмірім ман жаса, қол соғып қарсы алыңыздар. Сәбилә марксизlikке қолайлық үлгірлі махирларға omad tilaydi. Ассалаумағалейкум, қымбатты Үрімжідегі туысқандар, армысыздар? Валейкум салам. Мен Қазақстан елінен Алматы қаласынан келген атым Жамали Диханұлы. Сіздерге көрсететін өтінім спорттық өнер. Hürmetlik tamaşaçılar, sizler bağımsızlar. Men ismim Jamali Dehanoğlu, Kazakistan devletinden Almatı şehrinden geldim. Bugünkü alıp gelgen nomurum
алайда махарат. Мына қолымды жақында сындырып алып едім, соған мына қолғақ киіп тұрмын, айып етпеңіздер. Мына көрермендерден маған бір екі азамат келсін, мықты, балуанмын, батырмын деген екі жігіт келсін, көрермендерден. Жастау жігіт келсін. Ямара қолға алды, ішкіңіл дейді ғой. Екеу мұн жақтан тағы 3-4 Жаллақтан жаллақ, батырмын, мақтымын деген. Ені бір сала, қана. Әне, жақта чапан селіп кел. Болды. Ассаламу алейкум, атың кім? Абдықыл Осман. Абдықыл Осман. Ассаламу алейкум. Атым Мұхаммад Али. Мұхаммад Али, жақсы. Мына жерге тұрыңдар. Сіз мына жаққа тұрыңыз. Мен бір тал саусақпен көрсетіп берем. Ауырып кетсе, аудармашы қайда? Келіңіз, аударып отырыңыз. Аудармашы тәржіман. Ағдырыштың айты жоқ бұны. Аудармашы қыз келіңіз. Мына балағайт, саусағым тиген кезде төк соғады, үйейді, ашиды. Қолына тиген кезде, соны шынын айтсын, өтірік айтпасын, жарай ма? Бөтелкені бер. Айттандығын аудар жаңа сөзді. Бұл балаға азыр, бұл адамның қолы тиккен шақта, тоқ соққандек болуды, қолы бек қызыйды, һәм ағырыйды, ош кезде ялғанда үйшірмай, рас кеп қылсын дейді. Тоқ соғып атамды. Қолыңыз ұйығандек болып атамды. Ұйды. Ассаламу алейкум. Bu dostumuzun gidip kanıken kol azrak ıslıgan ne kadar kilike. Kol ıslıgandek? Қоланы қопырып әт. Ufağımızın. Ауыртқарма, айып етпеңіз. Так. Сіз маған кез келген ұлдар жасайсыз. Мәйлі, шашынен басасыз ба, жұдырықпен ұрасыз ба, өзіңіз бір келіскен, пышақ саласыз ба, сондай әрекет жасайсыз маған. Мен мастер-класс көрсетем. Мысалы, қыздар, жігіттер көшеде жүргенде сомканы алып қашады ұрады ғой, сол кезде. Бір жеріңіз ауырып қалмасын, жарай ма? Өзіңіз қалаған әрекетті қылың дейді ол. Мен жай істедім, ауырып қалмасын бір жер дедім. Қат істейді мынаны, іштік істей. Мен оған бір жер ауырып қалмасын деп жай істедім. Менің мамандығым ғой. Рахмет. Енді жас жігіттер келсін. Жас жігіттер қайда? Мен алдырмай ясыдым, бір ері ағырып қалмысын дедім. Яны яш балладан ішкісі шықсын. Мия, ойлап қалды. Қолыңланы беріңіз. Бұл жаққа келсеңіз. Рызу ғана. Бұл адамның өзіне ұрыңыз. Hem de açık geldi o kadar. Bana açık geldi. He, açık geldi. He. Açık geldi. Bana açık geldi. Resmi kıldım oldu. Çapılana söyle be. Өзіңіздің бір еріңізге қатты қиып қалса, қып болмаң.
Менің қолым қатты тиіп кетеді, анандай жеңіл жасамасын маған. Қатты тиіп кетеді қолым. Мен үйренген адаммын ғой. Үйренбеген адам. Қатты тиіп кетеді қолым. Маның қолы бәк иғыр төмеге теген қол ма о? Онда әрекетлерін қылмысын қатты ağrıydı. Қатты ağrып кетті. Siz ne putunuzu işletmeye kolunuzu işletsin dedi. Kıymadı, kıyamadı. Müslümlere satkancı mı sizge? Bestekde. Resim yapkancı Müslümle. Ma'nın kolu bek kattak. Bu ha neçiz kilo tömünü kötegen ötkende. Tapançkende o. Yakınırak gelin dedi. Hocam. Ay tapançı bize. Oldu. Mapalan pek açık ketken. Kılamadı. Men mına қолым сынып тұрғанға содан кейін үлкен әрекет жасай алмай тұрмын. Ya Қас тұрайын десем балаларға sizin kaldak hareket жасайдığınızı biz bilemiz. Aynı çağda siz neçe yüz kilo tömünü kötegensiz şu. O қолым қатты тиіп кетпесін деп тұрмын да. Ұят болады ғой туысқандар. Мен çoğun hareketlerini kılmadım. Kolumda yakında ağırtıp algan. Üstüge mayırlarının bir yeri kattık ağırıp ketmesin dedim. Hürmetlik bahalovchi ustozlar, qanondaqda bizning ishki guruhdagi mahirlarimizdan Jan Xong bilan Jamal Dehqon o'g'liga o'zimizning bir baho so'zni bergan bo'lsak. Ha, bo'ladi. Jamal Dehqon o'g'li o'tgan birinchi bosqichda nihoyatda bizni hayron qoldirgudek mahoratini ishlab kelgan. Shundoq yaxshi harakatni yasab kelganda, u chog'da har bir qatim ko'targandiki, to'mirninki cho'ngning eg'irligi 45 kilo mi? 45, 38, 25 noqo. 24. 45, 32, 24, eng kichkinasi 16. 16'sın ba. Ondan keyin biz zaman mayerimizden birinci görüp çıkan bu mayerinin bu numaralarını koyduk. Koyganda mı to'g'ri. Bizniki şu 5000 yıllık tarihiga gumpa maharatini biz ko'rsatadi. Lekin gumpa maharatini ko'rsatmagan bilan bugungi mas o'rinda ko'rsatgan gumpa maharatiga biz favqulodda yaqma chambash kinolni ko'rib ketdikmi? Favqulodda men bir hayron qolgandek maharatni ko'rmay qoldim. Afsus asli bu bayramimizmi? Pek yaxshi maharatlarni chiqarib bera olishi mumkin-di. Balkim bizning sharoitimiz to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Shuning o'xshashlam bizniki Jamoli Dehqon o'g'li sizmi bugun berib kelaychi Shinjong'imda o'sha o'g'ilgach deb kelganda qilib tursiz shu. O'tganda qatnashamay ketdingiz. O vaqtida o'zingiz sizmi oldimay ikkinchi biz keyin keldingiz-ku. Uni ustiga olib men ko'rdim, qo'lingiz hozirmi ishiq, rost. Asli sizniki ma sahnada sizniki bugungi qilgan narsangiz hech nima emas sizga nisbatan. Chunki siz o'tgan qatim shunchalik bizni qoyiliqlarligidek narsa chiqargan ekan, bugun texmi cho'ng bir narsa kutganman sizdan. Afsus qo'lingiz og'rib qopti. Qo'lingiz balkim sung'ando yoki pech uchib ketganda, shu sababdan faqat bizdan bir necha mayirni ichib qilib, ballarni ichib qilib, siz besib o'zingizning mudofaalish harakatini ko'rsatdingiz. Bu meningcha tomoshabinlar buniga meningcha bir qoyil bo'lib ketmadi. Shaxsan men shu. Shu kechirsizlar, men har ishkilanlarga men bilet tashamay qoldim. Rahmat, Abdukarim efendim. Rahmat. 前面表演了水船对吗？后面是什么船？你后面讲的是？少林铁布衫唐丁床。水船，反正不是这么好。我本来想吃，我这个水船嘛，我小时候我也玩过，真的。我看的就是河南，我也小时候也去过看看，就是看的水船挺多的，而且你怎么回事？今天嘛，表现不太怎么样，你觉得呢？今天可能是等的时间太长了，体力上有点急躁，有点乏味，感觉。这个心里太着急了吧？对，你就是水船起来的时候你没起来，
就是故意就趴上了，你就是为了你反正醉鬼嘛，就喝多了，你故意就讲躺了，硬是把这个讲过去了。刚才表演那个时候，我就知道那个，对不对？那个putumda desganchada daldan shikitib yini yiqilib asli yiqilmaydi u chog'da qolib ketdi. Masala hech kim qopolmaydi emasmi? Shunda bu masala bo'lgan ekan, uni hech kim bo'lmaydi. 表演还可以。siz ig'irlikni ko'targancha men o'zim sahnaga chiqib ko'targandim-ku, ig'irlik qanchalik ekan deb sizni chaqirib shu joyda shunday yaxshi o'ynagandingiz. Mado rasla kastimga nayt o'ynag'ingiz kelgan o'xshaysiz shako'gila. Asli qo'lingiz saq bo'lgan bo'lsa, kelib yaxshi nomerlarni ko'rsatgan bo'lsangiz, teg'inbek yaxshi bo'lib ketdi. Mado xapolsiz, xapolman, endi men sizga bir nomer beramadim. 我叫吧，我跟退一个票。Rahmat Ömer efendim. 恭喜你得到了一张票。Jamaliddin efendim, sizning haqiqatdanmi siz mushu Ipak yo'li talant sahnesini intayin yaxshi ko'rib, yana bir qatim musha kelish fursati kelgan. Mushunaq ahvol bu qolganda endi iloji yo'q. Lekin yana bir qatim sizning cho'qim yaxshi nomerlaringiz bor. Mushunaq pastda o'tirgan tomoshabinlarga o'xshash ekran oldidagi tomoshabinlarni tong qoldirgan nomeringiz borligiga men ishonch qila olmayman. Chunki siz boyiqi bizning tomoshabinlarni achqib, bu harakatlaringizni qilganingizning hammasi uzun yillik tajribangizning, mashqingizning, o'zingizga bo'lgan ishonchingizning namoyandasi. Shuningga men sizga bir nomer berman. 3-chi qatımlıq uçuruşda bolsa eng yaxshi nomerlaringizni akelsigan degan umiddaman, ham taklif berman. Bizni bir rozi qilgandek nomerni bu sahnada ko'rsak, yangiliklaringizni biz tan qolgan nomerlarimizni qila olasiz siz. Shuning ishonch qildim. Shuningga yana bir kelishingizni qilib, men sizga bir nomer beraman. Rahmat. 江华山东的帅儿子。 不错，又能在这个达人秀的舞台上见到你，使我们很幸运，我们有共同的缘分。不过今天是2轮进3轮的时刻，所以呢，对你们的要求也比较高，所以我没法给你投一票。Şendonluk Mahirimiz yüzündeki maharetini bugün bize gösterdi. Kösetkende bu maharette aş kademinin aş uğrunu doğru emas özü abay dep ütürdü. Men nayet ciddileşip kaldım dep. Anırken yeni birisi maharettin özü fevkalade kaylık kılış yok da. Maharettin özü de mi? Hem de bizden Cemal Dekan oğlu. Hem de sizden hazır bizge köz tuvatqınız. Biz adet bizde qoğduniş için meşk kılımız. Çoğu bu. Nayet addi adamlardan modayıp beliniş. Bunu alaydı bir talant seksisi çıkıp bu maharetini ben bunu maharetim dep köz işten ayıt yok. Sizden yüzünüzden kesbi ahlakınızga durus emas ma o. Ameliyatı siz ma kolda ma bir tal kolda götürüyorsunuz. Ma bir tal kolda 32 27'ni 24 mıdak kütegen. Şunu men işkinlik bilet beramadım. Rahmat Asqar efendim. Rahmat, hürmetlik bahalı ustozlar, naq meydan tomoshabin do'stlar. Mana ko'rib turibdimiz. Bizning ikki guruhdagi mahirlarimizdan Jan Xong bilan Jamoliddin Dehqon o'g'li bahalı o'quvchilarimizning qimmatli baholarini anglash orqali eng oxirida bir biletga erishdi. Har ikki mahirimiz bir biletga erishdi demak, bizning bu bosqichimizdan muvaffaqiyatli holda o'tmay qoldinglar. Natija eng oxirida mana shunda bo'lib qoldi. Menimcha bundan faqat ümidsizlanmaysiz. Жеңілістің өзі жеңістің баспалдағы дейді ғой. Келесі жолы қолым жазылса дұрыстап көрсетемін. Рахмет. Айна болғандықтарыңыз ұстаздарға рахмет. Рахмет. Mana bugünkü bu oңышсызлыкларыңларны yengib, bugünkü bu ustozlarimizningki baholarini o'zinglarning qiblanamanglar qilib, buningdan keyingi bu hayot yo'linglarda texmo yaxshi ilgirlashinglarni tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. 张红今天的成绩就这样了，我觉得您不灰心是吧？台上1分钟，台下10年功，有没有心里话要给老师们说？首先非常感谢4位评委老师能够给我机会让我站在舞台上，但是我今天能够站在舞台上为在座好朋友展示我的演出，我感觉满足了。重在参与啊，希望你再接再厉，为以后的梦想而更加努力。
Ha, 谢谢你们. Rahmet sizlarga, utuqlar yor bo'lsin. Rahmet. Sabiyle markasındaki kolaylık ülgürle mahirlarga omed tilaydi. Assalamu alaikum. Hurmatli ko'rermanlar. Және де әділқазылар. Сіздерге сахнада шықпай тұрып, өнер көрсетпей тұрып, сахнаның сыртында сөйлеуге тура келіп тұр. Енді тәржімасы қыз аударып жатыр. Менің есімім Айдос болады. Айдос Тоқтарбаев. Алматы қаласының шаһарынан, Қазақстаннан келіп отырмын. Заджи номермен. Маэстро музыку.
birinchi darajalik mukofotni ishonchlik, sifatlik un mahsulotlari, moy mahsulotlari, yemaklik mahsulotini ishlash bazasi bo'lgan Qashqar bahori oshliq moy chaklik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni 8 yildan buyon Uyg'ur tibobat dorigarligi bilan shug'ullanayotgan Tibbiy Javhar Uyg'ur tibobati dorigarlik 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi bo'lgan mahirlarni Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chaklik shirkati Zinon Oliy So'qim parashogi Qachuyi suyuqligi 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. 4-darajaga erishgan mahirni diyorimiz dehqonlari qo'llab kelayotgan ko'p iqtidorli don ayirish mashinasini ishlab chiqargan Lot Nahiya Atmiras yezigilik mashinalar shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Biz O'zbekistondan tashrif buyurdik. Mening ismim Almas. Sardor. Yana bir bor qatnashtirganimizdan xursandmiz. O'zimizdan mahoratimizni ko'rsatmoqchimiz. Talant sahnasini ko'rishguncha xayr. Sabiylar markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hakamlar va tomoshabinlar, meni ismim Sardor. Meniki bo'lsa Almas. Biz hozir sizlarga zamonaviy raqs ko'rsatib bermoqchimiz. Rahmat. Boshlanglar.
Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, bitti. Rahmat. Xo'sh, hurmatli baholug' ustozlar, shundaqla naq maydon tomoshabin do'stlar. Yuqorida biz mahirimiz Aydos bilan Sardar Almaslarninki o'zgacha mahoratlaridan birlikda huzur oldik. Qanundaqda baholug'larning baho so'zini olaylik. So'rab baqqan bo'lsangiz, Aydosning bo'lgan mijoz yo'qmi yoki saqmi? Mijozim yo'q deydi. Bu demak bu mayır aldın qatim hammamizni shunchalik hayajon solgan mayır. Belden so'yrilib qoldim. Yo'lda kelajat. Onun üstüne жақында бауырым қайтыс болып еді, өмірден кетіп, содан кішкене шықпалды. Шуныңға кейпиятым яхшы емес дейді. Şu keyfiyatның яхшы емесligini sahneге chiqqandagina ko'rib qoldik shu. Bir mayli qaysi sohada bo'lsin, sahnaga chiqqan odam o'zining kayfiyatini sahnaninki kendi qoldirib, cho'qim tomoshabinlarga iliq chiroyli bilan mahoratini ko'rsatish kerak. Garchi uning dadasi, onasi o'lib ketgan taqdirdami? Çünkü bu yerda necha ming tomoshabin bizni saqlab turdi. Biz cho'qimchilarga hurmat bildirishimiz kerak. Shu o'zimizniki vazifasi o'rlab bo'lgandan keyin sahnadan tushganda uniga yig'ilsaqmi ulgurimiz. Shu kayfiyat sahnaga birga chiqib qoldi. Amaliyotda o'tganda kirgan sanduqi ma'nodan kichik. Kiyimdimi shunchalik chiroyli vaqtida o'zini nochiroyli bezgan. Maqatim o'zining kiyimlarimi, chechimi faqat qo'lashmadi. Heliqi bizga chiroyli qiliq go'zallik ato qilgan Aydos bugun qandaqdir men shumi emasmi deb hayron qilib qarg'adak darajaga kelib qoldi. Bu ishga enimi kelsam, bo'lniki oldidagi mahoratlarim yetgan. Chunki oldidagi mahoratni o'ynab tutib bizga ani bir qo'lda peqirt kelib o'ngshab bergan. Keyindagi mahoratni qilmasin bo'ldi. Shu bugun bu ish kelindi meni tanlaydiganim mana bu ish kelim. Sizga kechirsiz bilet tashamay qoldim. Rahmat, Abdukarim efendim. Qutlaymiz sizlarni. Ado numarni shunday yaxshi o'ynagansiz. Bugun bu sandiqning ichiga o'zingizni qanday kirib qolganligini ko'rmadik. Ado o'zingiz ochib putingiz bilan o'zingiz qanday kirganlik, qanday chiqqanlik hammasi aniq oshkorlab shunday yaxshi o'ynagan, shunday chiroyli o'ynagansiz. Mado qapazni bir narsa sulab qo'ygandeklar shunday ochdi qapazning ichidan chiqdingiz siz. Shunaqqa? Deylan göpüstəngə. Bir tағы da номерді қосымша алып келім керек болған. Өтпей қалды да, сон жаңағы бұрғы дейміз ғой, соны жұтайын дегем. Ол келмей қалды, содан жаңағы кішкене номерді ауыстыруға тура келді. Енді жаңа жәшікті айтып жатыр екен, ол Беркін екеміздің бойымыз келмейді. Беркіннің бойы 1.60, менікі 1.80. Ол жәшік содан кейін үлкен болып көрінеді. Цирктің өзінің техникасы бар да, сол кличник дейді. Екеміздің номеріміз ұқсас, иә. Бірақ менде кішкене ерекшелігі бар, қылыш жұтып, мимика, пантомима жасайтын. Бірақ енді бүгін пантомима жасауға келе алмай қалды. Ренжімесіздер. Мен яны бір номер қошып екелей деген, лекен оныңға мүмкіншіліктер болмады. Яны бір маслашып бердіған адамымның бойы мен білән оқшаш болмады дейді. 1.60 нетче болып қалды. Ашыныңға кечіріңлер дейді. Болды. Мада көчірлі. Şunun için madamda açtaklık üzden müştak meydanda çıkışı nimesi rastla kiyimden ta temisi maskemigen. Ben madam sizge numara vermedim küçersiz. İşkinler 5'te diyendek maçının adam şunda yaxşı oyundanlar, numara şunda bilen oyundanlar. Diyendek ma kendiki numarını oynatıp tas kaldım ben çıraqnımı besat kaldı. Onun da vaktini taz uzatışı uzsuzun taat demez. Taatsak diyen taatlık olsa şuradan boz çıkan kılış gerek. Boması közünü cümle basmayıcı kalap boş kıpılış gerek. Onun vaktini bek ötküz uzattınız. Bunu diyen dikkat kılan bulam da ben sizlerge bir numara vereyim. Rahmet, Ömer efendim, sizlerini kutlayımız. Bugün Özbekistan'dan kelgen bir cüp mayır. Hem de sizlerinki zamanı raqqas. Ama ataş asli nayt to'g'ri atashmışı. Birinchidan sizlarning muzika nayt yaxshi kuchliq muzika, yaxshi muzika. Lekin muzikaga tushliq usulda raqqasda hech qanday alaydik yo'q. Mashina adamning hech qanday o'rni yo'q. Masalan, sizning ishkinglar isbotladinglar, bu mashina adamning ya buyun, ya gavda, ya badandagi mindirishi seninki isbotlashda hech qanday isbotlash yo'q. Birinchi müzik uzun bir yerda. Hem sizlar mush uzanlarning yaxshi alaydiganlarni ko'rsatimiz deb bir yerda jiq ajr qildinglar.
Mesela sizler nimlerini çıkarıvatsızlar maşineden bilen. Bu neyse ayrım bu zamanı rakkasının nimiz ayrım onu tutup durup çünkü sen onu çökületkende çokum maşineden müdürtüvatkan aletli buluş lazım o. Sen onu tekniklik neme demez, ben bana kılalayım deyip şipadlayıp birişemez. Çünkü sen bir maşine adamın ornunda o maşine adam onu hem kısıp alıdı hem onu çökültüdü. Onu sen maşine adam, o rol yok maşine adamının ki. Sizin işpadlayışta o hakiki bir maşine adamının iş sizde ya gövdedeki, ya bilekteki, ya boyundaki, ya baştaki, ya pütteki maşine adamının rolü yok. Hem de aydoz. Bu aydoz bizden mayırımız şu üçüncü katımlık ki ötüşünüz göreyim sizinki nemede. İkinci katım neme. Aldığın katımdaki sizden kösetken numaralarınız şunçlik rahat, şunda pakiz, şunçlik tekniklik. Hem de bu sizinki bedenin alaydı ki siz fevkalade sizde bir yumuşaklık var siz ne kolunu siz kandak taraf kısınız kılalaysınız. Hem de bu talant seknisi de siz bir yerde abayda bütük azaplarını iş kaçan o yüz biliş lazım. Bu kademlerinin bilişinin işkinde acıt yok. Bildirişinin tekim acıt yok. Çünkü siz yaxşı bir artist. Ben sizge bir bilet verme, keçirinler ben sizlerge bilet veremem. Rahmet, Asfar efendim. Mübarek olsun Aydus, kutlayımız. Aydus, ben hürmet qilgan, özümü sahneni bek hürmet qilgan bir mahir deb qarayman. Çünkü ötken qitim Aydus'ның sahnedeki ifadalişi hem bugündeki mi sahnege chiqqanligidagi o'zgichiligi, onun ustiga sahnege chiqish adam deganda har xil ahvol yuz berib turdi. Bo'libmi o'zi mushtroqida baldan bir aram bo'lib qapti. Shu holat turib tomoshabinlarni o'zi bilan birga bu sahnada rozi qilishga tirishganligi bu mayirning fazilati, axloqiy sahna stili. Ben bunun hürmet bildirdim. Şuna Aydus, ben sizge bir bilet taşladım. Mübarek olsun Aydus. Hande, bu yigitlerimiz bolsa, sizlerme hazır, tomoshabinlarning yeni bir qatım bilet taşlaşı fürsatiga ega bo'la olaysizlar, xuddi bizning riyosatchilarimiz degandek, fursat bo'lsa, texim izlanib, sizlar mushu sahnaga ikkinchi qatim kelish uchun ko'p kalliqa turibsizlar, tirishibsizlar, boshqa nomerlaringlarni har holda Hele izlanish bilan maydonga kelibdi, tirishchanlik ko'rsatibsizlar. Chunki sizlar ishbak yo'li, talant sahnasini yaxshi ko'rmagan bo'lsanglar, yana qayta chiqishni o'ylamagan bo'lsanglar, bundaq jafo tatmagan bo'g'iytinglar, bundaq izlanmagan bo'g'iytinglar. Shuningga bu qatim men bir biletim qoldi. Qag'inni tomoshabinlar qanday qaraydi? Har ikkinglar shundaq qilsanglar, men biletimni sizlarga beramidim. Rahmat Xayrigul xanım. Rahmat. Hürmetli tamaşım dostlar, mani ko'rib turibdimiz. Bizning baholıq ustozlarimizdan qayıl qilarlıq baholarını, fikrlarini anglagan ekan. Bizning har ikkili guruhdagi mahirlarimizdan Aydus va Sardar Almaslar 2 biletga erishdi. Demak, hali bizning programma guruhimizdan qoidasi bo'yicha baholuvchilarning qaytadan o'yilish talishi, shunaqla televizor ekran oldidagi tomoshabin do'stlarning qaytadan bilet tashlashi bilan bizning bu 2 guruhdagi mahirlarimizningki Üçüncü ötkelge ötüş yoki o'talmasligini shu chaqda belgilaymiz. Sizlarning bu bosqichdan muvaffaqiyatlik o'zinglarni mahoratinglarni ko'rsatganinglarga yana bir qitim tashakkurimizni bildiramiz. Qaytib borgandan keyin texim tirishchanlik ko'rsatinglar. Bo'lamdi? Ustozlarning deganini esinglarda tutib. Bo'lamda? Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Özenge şahsızlık lazımlık talantım Kırık askım yarattın Zihirlendi bu etrafım Özenge şahsızlık